Tala Fou o tala mai Ausetalia le Radio Samoa. E ese ripoti walo mia le ABC le so ta wai le toe la ngā fo le palmi o Samoa fia me Naomi Mataafa o popolenga le ave sea mai o tangata whainga renga le Pasifika nga i Ausetalia ma New Zealand wa ia fina wai o atunu e peolo na atunu o Samoa e le te tauna sila i o ni no fuanga e soifua nei tangata whainga renga mo atunu ua le leo latu tamau ainga. O whatupla ia leo whai o atunu uanga i ane lalo le PALM po le Pacific Australia Labour Mobility Scheme wo o atu i le tolu suli mawhi tangata whainga renga wa ngāruru ei konkarate ese. E manatu le whainga malo o iei nei Australia o se fuafuanga le lei tele le nei ma wa whaamni eina. Wa whaatu moi le tele le mawawa noa whainga renga i Australia a wa mawai whai ma le hama noa e whalau tele le to mai ma le sila fio tangata whainga renga ma le Pasifika ma Tala Fou ai tupe mona i o latu ainga. Ta wale li pote onisi atunu au fiai Vanuatu tonga ma Samoa, wa iei foi popolenga no wa vaia foi le whaititia o lato lava tangata whainga luenga i le porkalame lea le PALM, ma wa toe sira i tu la fono lo iai i lalo nei ia inga mo le malanga ane o e whainga luenga. Whai mai fia mei le whatalanoanga lea wa whaalango ina a fianga o le lusi mai o tangata whainga luenga i lalo porkalame whainga luenga whaapenei, ma uala ngā tatawai no sira toa foi i se tali atu i le atu langa. Wa tele na toe o atu le eletise le tusa mare toru sulfa afe o fale na mortu sia mai ele eletise i sini o na uinga lolo wao le tau na fiai. Whai mai le 9 News o storms na fiai sini, whaale angai nai le whaitau afe o fale ma whaatua iei nisi o whainga malanga. O wila ma whaitatiri na fiai le a ai le awa ule na nafi ma mortu sia ai ma le eletise. O whai tui rei tui mātua le a aina ma mawha i eia a fianga, whai mai na whaale au ngai nai manisi o whainga malanga i tutono le atunu u whapea whainga malanga whaavau malo, ai leo mautinoa pe mafua umai le whaale tono le tau. Sa lipa tia foi le to ulo timu aisa ma mare rosi saviri, whai mai li poti o whaale tono foi le tau le Sunshine Coast, whapea ma le whai tui mātua o Brisbane. Mawale tino maniwa se adi i se whale na mule vaso nei i sini lava, o le na maua whai mai pe ama leona spurtau sanga, tal tonuina e nofo ai se tasi o whonga whale o le whale lea, ai le ialo ia le wha mauninga o le tangata. Lo whaatari di suenga wha mai e wha mauni ai, mai maua i le unga o le vaiaso le nei, o whaia nei suenga leo le mafua anga le afi, ai na ave sea uma mai tangata e au mau lea no fuanga, i le teimina sa sawa nei le afi, o lo whaataria se ia saunga le mu whata am whainto e whaunga aina lea no fuanga, a lo sa ile le Red Cross ni no fuanga, e au mawai i lato ua afia, wa mai atape ina le afi, a lo whaanga solo nei, suenga leo. E iei lātou i Australia nei wa afia lātou account o le Facebook ma le Instagram i le whaitau wafe wa afia i sanga yo inga whai mai au fia i le malo saina o le Chinese Political Spam Campaign po le Spamouflage e pe ona whai ngoa i wa ta ua sanga i tonu i accounts i Australia, Amerika, Britania ma isi atunu. Whai mai le 9 News e na tāpunia accounts e fitu afe fitsarau ma le wha le Facebook a toa ma accounts ma le Instagram e wha pe wasoria ia inga wha tau ia mionga wha aria ma tū la fono. Whai mai o lea campaign sa awhia i fwoi maisi upeng ta wha ilangi o whai ai wha mtalanga le lei e wha tatau ia saina ia malana whai ngā malo ma wha lea ngai tangata e whaia ia tala wha sanga ia Beijing ma lea tunu wa toa. Ma le tala muli ua whaamaoni ele toe saini o le fulupeki le Panthers o Dylan Edwards i lana kalapu mo se isi ana kon karate whaopopo e whaatau sanga tolu tesi ma le whaamiliona lea kon karate whato a whaamae ai le whaiungo le rua whelua spuruwalu pe ona lipotia le Sydney Morning Herald. E lua fitu to sango Edwards ua whaopopo atu i isi tamata alo le kalapu ua mai ona toe sainia kon karate whaopopo e peiori i kapteni o Nathan Cleary ma Isaiah Yeo ai maise i Brian To'o o Liam Martin ma Moses Leota e o atu alato kon karate i le lua whelua spuruwalu. Whamai Edwards o se mea tele mo ia malona ainga le toe whaopopo lana kon karate mai whawhitai ai fwoi lana kalapu mo le whaatuatuanga watu uina i a te ia. Sau no fwoi le whaiaonga o Ivan Cleary i lona fia i le toe sainia i le kalapu Edwards mo le isi whaatu sanga. O lo mata i tū fo ia nisi, ia le lumana i o le rita alo Jerome Luai, ma lona lumana i le kalapu pe o le ato e whaopopo fo i lana kon karate, ia pe o le ai se swinga i le anga iatu i le tausanga fou. O tala ia le Radio Samoa, mai Australia i le nei fo iaso, whero i fo i mo seisi whaopoponga i se teimio mua, whaasoi fo ia.